जा प्रब्लेम जाखो यूपीपीएल आरो बीपीएफ को नाख्रेबनाया सोर यूपीपीएल आरो बीपीएफ को एकदम नास्ताबनानै सेबथा खालामनो नागिरनाया सोर क'क्राझाराव बीटीसी कन्ट्राक्टर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिनि बेरफ्रुसार बिबुंथि अजदफोरा ससियेल मिडियायाव जाखाबाय थायो अजदाथ' ससियेल मिडियायाव जाखाबाय थायो आरो नुदोंबो ओमफ्राय आं नायनाय जाया कमेन्टखौ आरो आंनि माबाखौ गुबुनाबो सालायनाय जायो नालाय मालाबा बिक्रम दैमारिया बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट सोमावसारनायाव बहा दंमोन बे सोंथिया बयनिबो नोजोराव फैखागोन दा बिसोर बिक्रम दैमारिया बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि सोमावसारनायाव बहा दङमोन ना बे सोंथिया बयनिबो नोजोराव फैखागोन आरो नंगौबो आं बबेयाव दङमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि आन्दलननि समाव दाथ' बे जातिनि मोनसे आन्दलनमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि आन्दलननि समाव आं जेरावबो गैयामोन न'आवनो दंमोन आरो आन्दलननि स्पिरिट आं नायबाय थादोंमोन सोर मा बुंदों आरो सोर मा बुङाखै आरो सोर बबेयाव दङ आरो सोर मा बुंदों आं बेफोर खोथाखौ नोजोर खालामबाय थायोमोन बिक्रम दैमारि दा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि आन्दलननि समाव आङो जेरावबो गैयामोन आं न'आवनो दङमोन आरो आन्दलननि स्पिरिटखौ आं नायदोंमोन सोर मा बुंदों आरो सोर मा बुङाखै आरो सोर बबेयाव दोङो आरो सोर मा बुंदों आं बेफोर खोथाखौ माने जाज खालामबाय थायोमोन नोंथाङा मानो बै समाव बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि आन्दलनाव फंसेबो बुङाखै आं बबेयाव दङमोन होननाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे खोथा फैयो नोंथाङा मानो फंसेबो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि समाव बै समाव बुङाखै नङा होमबा बेनोथ' मेन खोथाया बुंग्रा आरो खोन्थाग्रा गैयाब्ला नों बोरै मिथिनो बुंग्रा आरो खोन्थाग्रा गैयाब्ला नों माबोरै मिथिनो नङा होमबा दा आरो नोंथाङा जेबोखौनो मिथियाब्ला मोजां गाज्रि नों माबोरै बिजिरनो दा बेबायदिनो गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव बुंनाय जायो थिक सावरायलायनायबो जायो बै समाव आं बहा दंमोन बेखौ रायजोनि सोंनायखौ फिननाय होनो नागिरदों बिक्रम दैमारिया दा बेबायदिनो आं गोबां गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव आं बुंनाय जायो थिक आरो समाल'सनाबो खालामो थिक खिन्थु आं बै समाव बहा दङमोन बेखौ दिनै रायजा सोंदोंथ' दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन जे प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङाव आन्दलन खालामनानै बीटीसीनि चिफ जानो थाखायसो आन्दलन खालामदों होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन जे प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङाव आन्दलन खालामनानै बीटीसीनि चिफ जानो थाखायसो आन्दलन खालामदों होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन बिनि थाखायनो दुखुखौ आंबो मोनदोंमोन रायजोआबो मोनदोंमोन गोबां रायजोनि दैदेनगिरिफोराबो दुखु मोनदोंमोन बिनि थाखाय दुखुखौ आंबो मोनदोंमोन रायजोआव मोनदोंमोन फारसेथिंजाय प्रमद बर' बिथाङा मोनसे खोथा बुंदोंमोन आं बीटीसीनि चिफ EM GM MP बा गावबुराबो जानो थाखाय आं बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङै आन्दलन खालामाखै मोनसे खोथा बुंबावदोंमोन जोंहा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आं बीटीसीनि चिफ EM GM बा MP बा गावबुराबो जानो थाखाय आं बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङै आन्दलन खालामाखै नङा होमबा आं दिनै एबसुनि आफादगिरि हिसाबै जुदि सोरबा सानदोंबा बिथांमोननि राजखान्थि गादिखौ सेनो नागिरदों बिथांमोना बुंनो नागिरो पलिटिक्स खालामनो नागिरदों आं दिनैबो रौतानिफ्राय गेवलां फोथारनिफ्राय अपेनलि बुंगोन खुनु दिन बिथांमोननि गादिखौ सेनो थाखाय जों सोमावसाराखै आरो आं हारसिंनि खोथा सानो बुङोब्ला आं कुनु दिन MLA MP बीटीसीनि चिफ EM GM मेम्बार जानो थाखाय आं सोमावसाराखै हाग्रामाया बुंदों बिनि थाखाय आन्दलन खालामदों आरो प्रमद बर'आ बुंदों आं बिनि थाखाय आन्दलन खालामाखै हाग्रामाया बुंदों आन्दलन खालामदों बिनि थाखाय आरो प्रमद बर'आ बुंदों आं बिनि थाखाय आन्दलन खालामाखै आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबावदोंमोन दि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ दा जाथ'वा मोनथ'वा आरो रायजो सरकारनाव बेबायदि पलिसि गैथ'वा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबावदोंमोन जे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट दा जाथ'वा मोनथ'वा आरो रायजो सरकाराव बिदि पलिसि गैथ'वा आरो प्रमद बर' बिथांनिजों दैदेनजानाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि आन्दलननि जाखिनि मुभमेन्ट बेयाव माब्लाबाबो सेपारेट स्टेट जाया होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन आरो प्रमद बर' बिथांनि जों दैदेनजानाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि आन्दलननि जिथु मुभमेन्ट बेयाव माब्लाबा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाया होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन
फारसेथिंजाय प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जायागौमानि जों जिराया। बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जायाब्ला आं माब्लाबाबो सुहि खालामा सिगनेसार खालामा होननानै बुंदोंमोन। ओजों आरो प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जायागौमानि जोङो जिराया आरो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङाव जुदि सुहि खालामनांगौ जुदि गैयाब्ला आरो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जायाब्ला आं मालाबाबो सुहि खालामा सिगनेसार खालामा होननानै बुंदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै थानाय समावनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बे मोननै खोथाखौ रायजोआ गनायनो हायि थगायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाना थानाय समावनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बे मोननै खोथाखौ रायजोआ गनायनो हायै बेयो थगायदों। गोरोबथानि उनावबो बुंबावदों रन्जन दैमारिया बे गोरोबथा जानायनि गेजेरजोंनो उदां अख्राङाव फैबाय। दिनै उदां अख्राङाव फैबाय नामा रन्जन दैमारिया बिक्रम दैमारिनि सोंथि। एकर्डनि उनाव बिथाङा बुंबावदों जे रन्जन दैमारिया बे एकर्डनि गेजेरजोंनो उदां अख्राङाव फैबाय। दिनै उदां अख्राङाव फैदों होनबा बहा दङ दा रन्जन दैमारि सारा? बे खोथाखौ बिथाङा थगायदों। आरो बेनि उनाव गोरोबथानि दफाफोरा आखरे आखरे जाफुङाब्ला आं सोरनिबा न'आव थांनानै सुइसाइड खालामनानै थैगोन बे गोख्रों खोथाखौ बुंदों बिटिसिनि कन्ट्राक्टर गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया। एकर्डनि खालामनोसै सानसे सिगाङाव बे बिथाङा बुंबावदों जे एकर्डनि दफाफोरा आखरे आखरे जुदि जाफुङाब्ला आं सोरनिबा न'आव मिनिस्टार न'आव आङो सुइसाइड खालामना थैगोन। बे थगायनाय ना बास्तब? आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै। नेक्स्ट हियारिं थाबैनो जागोन आरो जाफोर धाराफोरखौ होदोंमोन बेसोर धाराया दिनै एसेब्लाबो रेजें जाबाय आरो जोंनि मेन माबा धारायानो जादों रायज्लायनाय सोरजोंबा जों रायज्लायनाय माबा मोनसे माने असतनि मुलुग बिदि रायज्लायनाय दङ होनना बुंदों बिथांमोनखौ जोंनि उकिला बुंदों जे दामनानै होनांगौ जों माबायदि रायज्लायदोंमोन बेखौ दामना होनांगौ होनना बुंदों। दा बेनिखायनो नेक्स्ट बे जानो हागौ सोरनियाव जों मा रायज्लायनाय सोरजों मा जों कानेक्सन खालामनाय बेयो माने दामजानांगौ होननानै जोंनि उकिला बुंदों। बेखायनो नेक्स्टआव बेनो जानो हागौ हियारिंआ बिदि बिखेक बिदि गैया। जेखिजाया खस्थ'खौ जोंहा बोराय बैसोनि बिफा बैसोनि दावराव सारा बहुद खस्थ' मोन्दों खारन बिथाङा बोराय जाबाय। आंनि खोथाया आलादा नङा न' दाउट आंबो क'क्राझाराव फैयो उदालगुरिनिफ्राय मेन्टेलि हेडेक सोरबाथ' गोबां दुखुखौ मोनगोन खिन्थु आंनि सायाव आं बे जेबो साना दा बिदिनो जोबलांगोन जोबाब्लाबो फैबाय थागोन नङा होमबा बेनो आरो बे अजदाथ' ससियेल मिडियायाव जाखाबाय थायो आरो नुदोंबो फ्राय आं नायनाय जाया कमेन्टखौ आरो आंनि माबाखौ गुबुनाबो सालायनाय जायो नालाय मालाबा। दा बिसोरते बिक्रम दैमारिया बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि सोमावसारनाया बहा दङमोन होनना बे सोंथिया बयनिबो नोजोराव फैखागोन आरो नंगौबो आं बबेयाव दङमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि आन्दलननि समाव दाथ' बे जातिनि मोनसे आन्दलनमोन। दा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि आन्दलननि समाव आङो जेरावबो गैयामोन आं न'आवनो दङमोन आरो आन्दलननि स्पिरिटखौ आं नायदोंमोन सोर मा बुंदों आरो सोर मा बुङाखै आरो सोर बबेयाव दोङो आरो सोर मा बुंदों आं बेफोर खोथाखौ माने जाज खालामबाय थायोमोन। दा आं बबेयाव दङमोन होननाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे खोथा फैयो नोंथाङा मानो फंसेबो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि समाव बै समाव बुङाखै नङा होमबा बेनोथ' मेन खोथाया। दा आं मोनसे खोथा नोंथांमोननि सायाव बुंनो नागिरदों बुंग्रा आरो खोन्थाग्रा गैयाब्ला नों माबोरै मिथिनो नङा होमबा। दा आरो नोंथाङा जेबोखौनो मिथियाब्ला मोजां गाज्रि नों माबोरै बिजिरनो। दा बेबायदिनो आं गोबां गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव आं बुंनाय जायो थिग आरो समाल'सनाबो खालामो थिग खिन्थु आं बै समाव बहा दङमोन बेखौ दिनै रोजा सोंदोंथ' दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों। मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन जे प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङाव आन्दलन खालामनानै बिटिसिनि चिफ जानो थाखायसो आन्दलन खालामदों होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन। बिनि थाखाय दुखुखौ आंबो मोन्दोंमोन रायजोआव मोन्दोंमोन गोबां रायजोनि दैदेनगिरिफ्रा दुखु मोन्दोंमोन जे बे खोथाखौ बुंनाङामोन आनखि आंबो दुखु मोन्दोंमोन थिग दं। आरो ओजोङै मोनसे खोथा बुंबावदोंमोन जोंहा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आं बिटिसिनि चिफ EM GM बा MP बा गावबुराबो जानो थाखाय आं बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङै आन्दलन खालामाखै नङा होमबा। हाग्रामायाव बुंदों आन्दलन खालामदों बिनि थाखाय आरो प्रमद बर'आ बुंदों आं बिनि थाखाय आन्दलन खालामाखै।
सेकेन्डआव आरो मान गोनां हाग्रामा मुलि बिथाङा बुंबावदोंमोन जे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट दा जाथ'वा मोनथ'वा आरो रायजो सरकाराव बिदि पलिसि गैथ'वा आरो प्रमद बर' बिथांनि जों दैदेनजानाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि आन्दलननि जिथु मुभमेन्ट बेयाव मालाबा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाया होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन। ओजों आरो प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जायागौमानि जोङो जिराया आरो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङाव जुदि सुहि खालामनांगौ जुदि गैयाब्ला आरो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जायाब्ला आं मालाबाबो सुहि खालामा सिगनेसार खालामा होननानै बुंदोंमोन। खौरांखौ बुजिबाय दा आं बहा दङमोन आं बेखौसो नोजोर होना बुंनो नागिरदों जे हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङाव बिटिसिनि चिफ जानो थाखायसो आन्दलन खालामदों। दिनै बिटिसिनि चिफ जाना जायाखै प्रमद बर'आ नंगौ नङा जाबाय आरो ओजों प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन जे बिटिसिनि चिफ EM GM MP जानो थाखायबो आं दिनै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङै आन्दलन खालामाखै नाथाय दिनै बे बिटिसिनि चिफ नंगौना नङा CM नंगौना नङा आं बेखौसो नोजोर होना बुंदों नोंसोर बुंदोंथ' आं बहा दङमोन दा आरो मोनसे सेकेन्ड खोथाया जाहैबाय जे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनथ'वा जाथ'वा रायजो सरकाराव जेबो पलिसि गैथ'वा आरो प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय आन्दलनाव मालाबा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाया होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन दिनै जादों होनबा जायाखै ओजों आरो प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जायाबा आं माब्लाबाबो सिगनेसार होआ होननानै हाग्रामा प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय बे सिगनेसार होदोंना होआखै होबाय आं बेखौ नोजोर होना बुंदों दे नोंथाङा बहा दंमोन आं बेफोरखौनो नायबाय थादोंमोन आनएक्सेप्टेड रायजोआ माब्लाबाबो गनायनो हायै मोनसे लायार थखायनाय दा हाग्रामा महिलाया थखायखो ना प्रमद बर' थखायखो नङा होमबा दिनै राजनितिकआव थानाय नेताया मालाबा थखायनाया सम्भब जानो हागौ जाथाव गिदिर गिदिर खोथा बुंनानै गोदो गोदो प्रलबन होनानै राजनितिनि माथे थखायनो हायो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाना थानाय समावनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बे मोननै खोथाखौ रायजोआ गनायनो हायो बेयो थखायदों नङा आरो एकर्डनि उनाव बिथाङा बुंबावदों जे रन्जन दैमारिया बे एकर्डनि गेजेरजोंनो उदां अख्राङाव फैबाय दिनै उदां अख्राङाव फैदों होनबा बहा दङ दा रन्जन दैमारि सारा बे खोथाखौ बिथाङा थखायदों आरो दिनै एकर्डनि खालामनोसै सानसे सिगाङाव बे बिथाङा बुंबावदों जे एकर्डनि दफाफोरा आखरे आखरे जुदि जाफुङाब्ला आं सोरनिबा न'आव मिनिस्टार न'आव आङो सुइसाइड खालामना थैगोन बे थखायनाय ना बास्तब अब्ला नोंसोरनो बुंदो आङो बै प्रमद बर' बिथांनि थखायनाय टिमाव थानांगौ ना हाग्रामा महिलारिया सादा सिदा दिन नंगौ खौरांखौ बुंनायाव थखायनाय टिमाव आं थानांगौ बिसिनि जाना बुंनांगौ आं बेखौ नोजोर होबाय थादों नङा होमबा बै समनिफ्रायनो आं बेखौ नोजोर होबाय थादों सैथोआ बबेयाव दङ बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङाव दिनै माबायदि काहानिफोरा जालांखो गासै मिथिगौ नङा होमबा दा बेखौनो आं दिनै बुंदों जे दिनै बिनि फिथाइखौ दिनै मोन्दों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जिरायनाय गैयै उन्दुनो हायै बिथांमोना जादों गमायनो गोरबोआव जुदि बिथांमोना जुदि दुखु दंमारोब्ला जाथिनि थाखाय सानमारोब्ला बिथांमोना उन्दुनो हायाखै फारसेथिंनिफ्राय मोनसे गोलाव जिन्जिखौ एसेबां गोजौआव लांनायाव मोनसे जिन्सिखौ फसना होनाय लोगो लोगोनो गाहायाव सिरिजोबदों जायनि परिमानखौ दिनै जायनि फुक्त माबाखौ एन्सारखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोननो गोनां जादों मोनफ्रोमबो दायित्वखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै लानो गोनां जादों सानफ्रोमबो हुज्रिखावनाय सानफ्रोमबो मिडियायाव हारिनि अलखदनि नाख्रेबजानाय एभिकसन खालामजानाय मबा कर्टखौ लांजानाय इउनिभार्सिटिनि प्रब्लेम डिलिमिटेसननि प्रब्लेम गासैबो प्रब्लेमा दिनै जमा बबे मोनसेनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै माबानो मिथिबाय माब्ला बेसेबां बिनि थाखाय बेसेबां माबा खालामनो एबसुआ दिनै दायित्व लानो बेखौनो आं दिनै बुंदों जे आं बै समाव जेरावबो गैयामोन आं न'आवनो दङमोन आं बेफोरखौ नायबाय थादोंमोन न' डाउट आंहा जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया दे बड'लेण्ड सोमावसारनाया आंहा जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया आं दिनै बुंदों आरो सोरबा जुदि कन्ट्रिबिउसन जुदि नागिरदोंब्ला डिमाकुसि आन्सलिक भेरगाव आन्सलिक खाग्राबारि आन्सलिक बिथांमोननियाव सों बिथांमोना आंनियाव मानो थाङोमोन बिथांमोनजों आं मानो गुड उइल दासिमबो मानो जों दिनै मोजां सम्पर्क दोङो सोरबाया जुदि मिथिनो लुबैदा बिथांमोननियाव सोंहैबानो जाबाय एन्ड्रइड मबाइलबो लानानै जे मोनसे नुबाय थायो सोदोब बिथाङा बाहायबाय थायो एसे नोंथाङा बेनि सायाव मा रिएक्सन होनो सानो आरो आङो बर्तमान बिटिसिआव आं रावनिबो निउस नाया सानै मानसिनि आं निउस नायो हाग्रामा महिलारि प्रमद बर' मिथिबाय आरो कमेडियान हिसाबै उनिल
आरो जोंहा प्रेक्टिकेल बिसोर साब्रै मानसिनिल' आं नायो आरो मालाबा जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु खोथाफोर बेखौ नायो आं बाखि नायनायानो जाया दिबे आं बेखि नायनायानो जाया हाग्रा महिलारिनि निउस नायो आरो प्रमद बर' बिथांनि निउस नायो बास बुजिबाय दा आरो सोरबाया जुदि बुङोबा आदसा नोंथांमोनहा फानलु फिरिंगि जानो मोजां मोना मोना मोजां मोनो आलुसा ना आं फानलु फिरिंगिनि बिराद गिदिर बागान बानायदों मिथिबाय साप्लाय होगासिनो दं आं फानलु फिरिंगि अल आसाम अल बर'नि गेजेराव आं फानलु फिरिंगिनि साप्लाय होगासिनो दं मिथिबाय बे फानलु फिरिंगिखौ जाया जाया आलुगोन आरो गोथावबो मोनगोन मिथिबाय बेनो आरो माब्रै नोंथांनि सायाव रंगुल बर' बिथाङा एट्राक्ट खालामनाय बायदि बाथ्रा बुंनो हायो आंथ' नायनायानो जायाबा आं बुंखाबायना नङा होमबा ना बिटिआर ओनसोलनि साधारन रोगारिफोरनि गेजेराव मोनसे गुलाय गुजाय थासारि लाबोनो थाखाय बिथांमोना बाथ्रा बुङो नामा आंनि बुंनाया उइथ एभिडेन्स आं मोनफ्रोमबो खोथाखौनो आं लेखाजोंसो बुङो जिफोर लेखाखौ दिनै रायजोफोरा दिनै नुनानै बिजिरनो रोंदों बिसोर बादियानो गियानि साख्रि होनो हायै सोरबा इभिकसन खालामजानाय बर' अफिसारखौ हरजानाय साख्रि होनो हायैनि सोरबा सार्कल अफिस गैयै जोंनि रिजार्भेसन स्टेटनि बायदि खालामनो नागिरनाय आरो दिनै ओइ मबा कर्टखौ सेसन कर्टखौ आसामाव लांनाय दिनै डिलिमिटेसनाव जोंनि हारिखौ नाख्रेबनाय बेफोरनि गासैबो एभिडेन्सखौसो आं बुंबाय थायो बे बुंनाय खोथाया आं बिटिआर एकर्डनि उननि खोथाखौसो बुंगासिनो दङ बिटिआर एकर्डनि उनाव मानो एसेबां हाजार हाजार प्रब्लेम जाखो आं बेखौसो बुंगासिनो दं बिटिआर एकर्डनि सिगां बेफोरथ' प्रब्लेमा गैयामोन आं जाय खोथाफोरखौ बुंदों बे खोथाफोरा बिटिआर एकर्डनि सिगाङाव मोनसेबो जायाखै नाथाय दिनै दा जागासिनो दङ बे जानायखायनो आङो बे खोथाखौ बुंनो गोनां जादों मसलपुरनि कर्टनि सोलाय खालामनायाव रङियाव लांनायनि सायाव मा बिजाथाय फोरमायगोन दिनै बेनो जोङो मोनदेरनोसो नांगौ नाथाय जोंनि खोमादोंसो मुसलपुराव लांनो हायामोन नामा ओइ तामुलपुराव लांनो हायामोन नामा नङा होमबा साब डिभिजन हिसाबै दिनै तामुलपुराव लांनो हायामोन नामा दिनै मानो आसामाव लांखो रङियाव नङा बेखौ आसामाव लांदों आसामाव मिथिबाय जोंनि मोनखानाय गोहोखौथ' लांखाबाय नों 16 डिपार्टमेन्टआनो होन कर्ट कासारानिया होन डिलिमिटेसननियानो होन सोरबा इरिगेसननि मेकानिकेल डिपार्टमेन्टखौ नों आसामाव लांनायानो होन गासैबो डिपार्टमेन्टखौ लांनाया गासैबो सैथोथा बिनि गासैबो कागज पत्र दंजोबो ना बेथ' बनायनाय खोथा नङा बिनि थाखाय बुं सोरबाया जुदि आंखौ लाना टारगेट बुंदोंबा नोङो दिनै हाग्रामा महिलारिया मा मावदों बिनि माबाया गोहोनि पावारा माबायदिमोन दिनै आसामा मा खालामनो नागिरदों दिनै आं दाय बुंनो नागिराखै अनलि इउ पि पि एल आरो दाय दङ होनना बुंनो नागिराखै इउ पि पि एल आरो बि पि एफखौ नाख्रेबनाया सोर इउ पि पि एल आरो बि पि एफखौ एखेबारे नासथाबनानै सेबथा खालामनो नागिरनाया सोर बेखौ बुं सोर दिनैलाय मिथिया होमबा बेखौथ' जोङो मिथिखानाय ना अब्लाबो दे जों दिनै जोङो बुङो अके नाथाय जागासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादासो दिनै बिनि थाखाय उन्दुनो हायै जागासिनो दङ मिथिबाय बेनो आरो आं गोबांखौ बुंनो सानाखै इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्स बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। 2008 চনত বদত বৰা বুলি এজন কোনোবা ব্যক্তিয়ে কেছ কৰিছিল
এই কেছ হিচাপে হৈছে এই 2012 যিটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে সেইটো হ'ল গোবিন্দ বসুমতাৰী আৰু চানজাৰাম এই দুইজনে দিল্লীত যাই পেলাই মেমৰেণ্ডাম দিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফিচৰ পৰা ডাইৰেক্ট দিছপুৰক জনাই দিছে যে এনেকুৱা আছে বোলে সেইটো কি কৰি আছে আপোনালোকে একো কৰা নাই কিয় সেই হিচাপত এই দিছপুৰে আকৌ ব্ৰিটিছ চৰকাৰক জনাই দিছে যে এনেকুৱা কমপ্লেইন আহিছে সেইটো কেনেকুৱা কেছ ৰেজিষ্টাৰটো আমাৰ ফালৰ পৰা হোৱা নাই আমি কৰা নাই মোৰ এপ্ৰুভেল নাই কিন্তু গোবিন্দ বসুমতাৰী আৰু চানজাৰাঙে সেইটো দিছে আৰু ইয়াততো চহী মেলা মানুহৰ আছে আমাৰ লগৰ হাতত আছে এতিয়া মই এইটো যদি বেছি কৈ পেলাই কিবা কৰি থাকে তেতিয়া এই পেপাৰটো মই ওলাই দিম খাৰ চহী আছে 2019 চনত ছাৰ 17000 পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিব লাগে এইবিলাক মোৰ নহয় এইবিলাক প্ৰমোদ বড়োৰে লগত যোনে আছে এতিয়া গোবিন্দ চানজাৰাং ইহঁতেতো আছে ইহঁতেতো কৰি আছে এইবিলাক প্ৰমাণপত্ৰ আছে মই কৈছোঁ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পৰা মই এপ্ৰুভেল কৰি পেলাই দিয়া এইবিলাক উচ্ছেদ অভিযানৰ নটিছ নহয় মোৰ এপ্ৰুভেল নাই 2019 আপোনাৰ চৰকাৰ থকা বুলিয়ে কৈছিল 2019 মই চৰকাৰত থাকিব লাগিছিল কিন্তু মোক 2019তে বিজেপিয়ে বিপিএফক নালাগে বুলি ইউপিএফএলক লৈ পেলাই কাম কৰি আছে কোনোবা অফিচাৰে যদি কিবা কিবি কৰিছে এইটো মই নাজানো কিন্তু মোৰ এপ্ৰুভেল নাই কথা এইটোৱে কোনোবোৰৰ হাতত কি তথ্য আছে এইটোৱে আপোনালোকে যিটো কৈছে সেইটোৱে কিন্তু ইহঁতে যে দিছে এই প্ৰমাণপত্ৰটো আপোনালোকৰ হাতত আছে মোৰ লগতহে আছে দেই इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंसे हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आबुङै मिथिबावनि थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन गामि लावख्रिगुरिनि दुखु गोनाङाथ' बेनो माने सिगांनिफ्रायनो 2019 दिनैसिम दैबाना जायो 5 बोसोरानो जालांबाय बोसोरबा जालांबाय थांनाय बोसोरावबो जादों बिदिनो गिलु बालु हांगामा आरो बयनिफ्राय बांसिन दिनैनि दिनाव बे बांसिन जाबाय आरो माने ओरैबो थांनो हाया आरोबो थांनो हाया जाबाय ओरै साहा फारसेनाबो आरो ओरैनाबो बिदिनो जाबाय आरोखि ओरै खुरख'जानायबो खुरख'या लामा थामा बायजोब्बाय खालभार बायजोब्बाय ओरै खोलाजोंबो खुरख'गासिनो दं खालभारानो बायनोसै जेराव ओरै सोनाबजोंबो माखासे दैयानो सिगांनि समाव हाबाखैमोन दिनै हाबबाय आरो गासिबो हाबजोब्बाय दा बिनि गेजेराव थांनाय बोसोराव मिनिस्टार फैदोंमोन मिनिस्टारा एकदम फाखा वालजों ओरैहाय प्रटेक्सन होनायनि खोथा बुंलांदोंमोन ओरैहाय बै देवसि दालां बेरलां बस्तिसिम होनायनि खोथा बुंदोंमोन नाथाय बेफोरो गासिबो सिमां जालांजोब्बाय दा जोंनि गामियाव अबाव थागोन अबाव थाया दा गोदाव सोराव जालांजोब्बाय जानाय थानायनि जेबो सुबिदा गैया दा बे रोखोम जोङो बिराद गाज्रि अबस्थायाव जानानै फैबाय आरोखि दाबोथ' ओंखाम जेबो गैया दासिमबो ओंखाम जों संनानै मोनजायाखै
गोदाव सोराव जानानै दं गथ' गथाय ओंखाम उखैनानै दङ दाउ अमा गोजावि जायगायावबाबो दिनै दैया हाबनानै गोजावबाय हांसो गोजावलांबाय बोरमा गोजावलांबाय अमा फिसा फिसा गोजावलांबाय 9टा 10टा फिसा दंमोन अमा फिसायाबो बेफोरबो गोजावलांबाय दुब्लिनि माइ गोजावलांबाय फाथो सोमनाय दङमोन फाथोआबो गोजावलांगासिनो दं फुख्रिनि ना बेफोरबो गासिबो थांजोब्बाय दा बेफोरबायदि इसिबां दुखुनांथाव हालोदा जोंनि गामियाव दा जागासिनो दं सोरखारखौ मा खावलायहरनो सानो बेनि गेजेरजों सरकारा जोंनो थानाय जायगा आरो जानाय लोंनाय बेबस्था खालामोबा जों एसे गोजोनगौ आरो दा जोंहा जानाय थानायनि जेबो सुबिदा गोजोन गैया थानो जायगा गैया बे गुबुन दिनाव जोङो रिलिफ थानो बल फोथाराव थादोंमोन दिनै बल फोथाराबो नै हान्थुसे फेन्दासे गासिबो दै गोजा बल फोथारावबो जों नुनानै थानो रिलिफ थानोबो सुबिदा जायगा गैया खालि बे फिसा न' गंसेल' स्कुल गंसेल' दं दा बेहाय जों साबेसे थाथ'नो बेफोरनिबो जोंहा उसुबिदा जाबाय जों रिलिफ थानोबाबो जों सुखु गोजोन जायगा गैया दा थानो गसंथ'नो ओरैनो हाफावफ्रावनो जों गसंथ'लाबायनानै दं जोंहा बिदि दुखुनांथाव जायगा जानानै दं इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्स बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंसे हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन ইউপিপিএল এনে এটা দল যি দলে নাগপুৰৰ সেই RSS বাহিনীৰ হাতত আমাৰ BTRৰ সকলো সম্প্ৰদায়ক বন্ধক থবলৈ ওলাইছে সেয়া মই অনুভৱ কৰি ইউপিপিএল দল ত্যাগ কৰিছোঁ এইবাৰৰ BTR চুক্তি হ'ল সকলো ৰাইজে মুছলমানসকলে অন্যান্য সম্প্ৰদায়ে সমৰ্থন কৰিলে কিন্তু তেওঁলোকে মুছলিমে কিছুমান একাংশ নেতা পালি নেতা আৰু যিসকলে বাহিৰা দলৰ পৰা তেওঁলোকৰ তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে পিছত তেওঁলোকক প্ৰাধান্য দিছে আৰু বাহিৰা ঠিকাদাৰসকলক লৈ তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন খেলক 100% মিছা এক জুমলাবাজি আছিল তেওঁলোকৰ যেনেকৈ বিজেপিয়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনৰ মিছা কৈ পেলাই গোটেই বিক্ৰী কৰি দিলে ৰেল বিক্ৰী কৰিলে এয়াৰপৰ্ট বিক্ৰী কৰিলে ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠানবিলাক বিক্ৰী কৰিলে অসমৰ নমনীগড় বিক্ৰী কৰিব ওলাইছে শিলপুখুৰী বিক্ৰী কৰিব ওলাইছে ঠিক তেনেকৈ যদি প্ৰমোদ বড়ো পুনৰাই আহে হয়তো BTCৰ কিছুমান সম্পত্তি তেওঁ বিক্ৰী কৰিব নাগপুৰীয়া হাতত বা পশ্চিমীয়া বিজনেছমেনৰ হাতত গতিকে এয়া আমি BTC ৰাইজে কেতিয়াও মানি নলওঁ কাৰণ আমি BTRত বসবাস কৰিব বিচাৰোঁ হিন্দু মুছলিম শিখ ইছাই বড়ো ৰাভা কোচ কছাৰী সকলোৱে ভাই ভাই আমি BTRত শান্তি বিচাৰোঁ আৰু শান্তিৰ লগে লগে আমাক অন্ন বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থানৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰাৰ যি চৰকাৰে হাতত ল'ব তেওঁলোকৰ লগত আমি থাকিম ইউপিপিএল এনে এটা দল যি দলে নাগপুৰৰ সেই RSS বাহিনীৰ হাতত আমাৰ BTRৰ সকলো সম্প্ৰদায়ক বন্ধক থবলৈ ওলাইছে সেয়া মই অনুভৱ কৰি ইউপিপিএল দল ত্যাগ কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে নমিনেট MCLAটো ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকল এজনকো নিদিলে মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডটোৰ চেয়াৰমেন নিদিলে সেইটো খ্ৰীষ্টানৰ হাতত দিলে এটা ভাল মেম্বাৰ ৰখা নাই কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাক ষ্টিয়াৰিং বডি হয় তাত কোনো ধৰণৰ মই চিন্তা কৰিছোঁ হয়তো কংগ্ৰেছ দল যেহেতু নেশ্যনেল দল এতিয়া আৰু আঞ্চলিক দলত থকাৰ ইচ্ছা নাই মোৰ আঞ্চলিকভাৱে ৰাজনৈতিক বহুত দল কৰিলোঁ হয়তো অনাগত দিনত হয়তো
নেশ্যনেল দল ৰাহুল গান্ধী আৰু গৌৰৱ গগৈৰ যি ভূমিকা সেই দলৰ প্ৰতি হয়তো মোৰ এটা ভাল মনোভাৱ আহিছে। নিশ্চয় তেওঁলোকে চৰকাৰ কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখিছে আৰু ময়ো আস্থা ৰাখি হয়তো অহাকালি হয়তো ডিচিশ্যন লৈছোঁ কংগ্ৰেছ দলত জইন কৰিম। আৰু মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ যিহেতু আমাক ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ পৰা নমিনেট MCL দিয়া নাই, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ পৰা আমি বিচাৰিছিলোঁ যে আমাক মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ মানে চেয়াৰমেনটো দিব লাগে যিকোনো এজন ব্যক্তিক। সেয়া নিদি 10টা মহকুমাত তেওঁলোকে ইস্তাহাৰত প্ৰকাশ কৰিছিলে, ইস্তাহাৰত মেনিফেষ্টত স্পষ্টভাৱে যে আমি 10টা মহকুমাত মাইনৰিটি এলেকাবিলাকত আমি মাইনৰিটি গেষ্ট হাউচ বনাম, যাৰ নাম হ'ব শংকৰ এজান ভৱন। সেয়া এটাও আজিলৈকে নকৰিলে। তাৰ উপৰি জয়পুৰত ভূমি দান কৰিলে জয়পুৰৰ ৰাইজে, তাতো হাজি মুছাফিৰখানা বনাবলগীয়া আছিল, সেয়াও নকৰিলে। তাৰ উপৰি এই যি এভেকশ্যন আৰম্ভ হৈছে, এই এভেকশ্যনত UPPL নীৰৱ ভূমিকা লৈছে। ইভেকশ্যনটো কি ধৰণে BTRত হ'ব? তেওঁলোকে নিজে কৈছিলে যে BTRত স্পষ্টভাৱে 6 শিডিউলত আছে 2003 চনৰ 10 তাৰিখলৈকে যিসকল ব্যক্তি ইয়াতে বসবাস কৰিছে তেওঁলোকে হৈছে BTRৰ বাসিন্দা। তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ এভেকশ্যন কৰা নহ'ব, উচ্ছেদ কৰা নহ'ব। যদিও কোনোবা বা সংখ্যালঘু ৰাইজ বা অন্য আদিবাসী বা নেপালী বা অন্য সম্প্ৰদায়ৰ লোক যদি কোনো ফৰেষ্টলেণ্ড বা ভেষ্টলেণ্ডত আছে তেওঁলোকক এভেকশ্যন কৰিব পাৰিব, কিন্তু সাংবিধানভাৱে স্পষ্টভাৱে লিখা আছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ নৰ্মছ আছে যে তেওঁলোকক সংস্থাপন দি অন্ন বস্ত্ৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পঢ়া শুনাৰ ব্যৱস্থা কৰিহে এভেকশ্যন কৰিব। কিন্তু সেয়া নকৰি তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট এভেকশ্যনৰ নটিচ দি ঘৰ ভাঙিবলৈ কৈছে। সেয়েহে মই দুখ পাই UPPL দলে কোনো ভূমিকা নলোৱাত মই দুখ পাই UPPL দল ত্যাগ কৰিছোঁ। আৰু অনাগত দিনত UPPL দলে যি কাম কৰি আছে ৰাইজৰ আস্থাৰ পৰা তেওঁলোকে বিদায় পাব। হয়তো অহাবাৰ UPPL দল আৰু সপোন যাতে নেদেখে যে তেওঁলোকে পুনৰাই আৰু BTC দখল কৰিব বা সমাগত MP ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে যে ভাল ৰিজাল্ট পাব সেয়াও নাপাব। কাৰণ ইতিমধ্যে বিৰোধী দলসকল শক্তিশালী হৈ আছে। কংগ্ৰেছ, তৃণমূল, আম আদমি পাৰ্টি লগতে BPFও সক্ৰিয় হৈ আছে। কাৰণ এটাই যে তেওঁলোকৰ ভূমিকা অকল কিছু তেজপুৰ, গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজক লৈ তেওঁলোকে BTCখন চলাব বিচাৰিছে। যিমান ঠিকা ঠাকুলি আছে গুৱাহাটী, কোনে ঠিকা পালে গুৱাহাটীৰ মানুহ পোৱা নাই। ভাল মানে ঠিকা ঠাকুলিবিলাক গুৱাহাটী, তেজপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় আৰু বিভিন্ন বাহিৰৰ মানুহ পাইছে। দিল্লীৰ মানুহ ইয়াতে কণ্ট্ৰেক্ট কৰি আছে। আৰু ইয়াৰ লোকেল মানুহখিনিক তেওঁলোকে কি কৰিছে, পেটত গামোচা বান্ধি পেলাই তেওঁলোকৰ মুখৰ ফালে চাবলৈ তেওঁলোকে সুবিধা দিছে। এয়া আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ, কাৰণ আমি BTCৰ বাসিন্দা। আমি BTCৰ বাসিন্দা। বড়ো আন্দোলনৰ পৰাই প্ৰায় 87ৰ পৰাই আমি জড়িত হৈ আছোঁ ইয়াতে। আৰু আমি বিচাৰিছোঁ, আমি যেতিয়া BTC চুক্তি হৈছিলে 6 শিডিউল, তেতিয়া আমাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু RMCয়ে সমৰ্থন কৰিছিল, আমি লগত আছিলোঁ, সমৰ্থন কৰিছিলোঁ। এইবাৰো BTR চুক্তি হ'ল, সকলো ৰাইজে মুছলমানসকলে অন্যান্য সম্প্ৰদায়ে সমৰ্থন কৰিলে। কিন্তু তেওঁলোকে মুছলিমে কিছুমান একাংশ নেতা পালি নেতা আৰু যিসকলে বাহিৰা দলৰ পৰা তেওঁলোকৰ তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে পিছত তেওঁলোকক প্ৰাধান্য দিছে আৰু বাহিৰা ঠিকাদাৰসকলক লৈ তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন খেলক। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ RC आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन।
आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। फ्राय 250-300 जन गोदानै जोंनि दलाव हाबनाय बिबान लानानै खामानि मावनो हानाय व्यक्तिफोरखौ जोङो दिनै सोनाय जाबाय आरो फैगौ दान मोनसेनि गेजेरावनो गोबां दल संगठन विभिन्न आफादफोरनिफ्राय हाजिरा लानानै जोंनि सालाकाटि ब्लक कमिटियाव बाहागो लागोन। बेखौ जोङो अक्ट'बरनि प्रथम सप्तासेआव जोङो बेखौ खालामगोन जयनिं सेरेमनि। अब्ला नोंथांमोना नुनो हागोन जे सालाकाटिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा गासैबो बिपिएफ दोलोजों लोगो लाबाय आरो बेवहाय खुनु राजनैतिक दोलो सालाकाटियाव गैला होननानै अक्ट'बराव नोंथांमोना एकदम प्रमान मोनगोन आरोखि। दा दिनैहाय जोङो ब्लक कमिटिनि मोनफ्रोमबो आफादखौ जोङो दाफुंजोबनानै दिनै जोङो बेवहाय मिटिं खेंनाय जाबाय आरो जोंहा बुथ कमिटि लेभेलाव फ्राय कमिटि दाजोबनायानो जोब्बाय आरो मोननै मोनथामसो दंबावो। बुथ कमिटियावबो गोबां गोदान बिपिएफआव हाबनाय सेंग्रा सिख्ला आरो गार्जेनफोरखौ लानानै कमिटिखौ दाफुंनाय जादों आरो बे बुथ कमिटियाव फ्राय नायखमैनो जोंना 500 जन गोख्रों मावथिफोरखौ लानानै जोङो बे बुथ कमिटिखौ दानाय जाहैबाय आरोखि। जोंनि माबा सालाकाटि समस्ति हिसाबै बिपिएफआव 70% दङ आरो थानाय 30% दंबावो। जोङो बे 30% भटार्सफोरखौ मोनफुंनो थाखाय जोङो बिथांमोनजों सावरायगोन आरो बिथांमोनजों सावरायनानै जाहाथे जोङो 80% बिपिएफ राजनैतिक दोलोआव जोंनि रायजो राजा भट होग्राफोरखौ जाहाथे जोङो ज' बोनथुमनानै दोननो हायो। बेनि थाखाय जोङो प्रत्येकटा रायजो राजाजों प्रत्येकटा गामिनि गियानिजों प्रत्येकटा समाजनि मुरब्बी व्यक्तिफोरजों जोङो सावरायदों आरो जोंनि सालाकाटि समस्तिनि सुखु दुखुनि खोथाफोरखौ जोङो सावरायदों। सालाकाटि समस्तिनि जौगानायनि बाथ्राखौ लानानै जों सावरायदों। जोङो राजनितिक खालामनायनि नामाव राजनितिक खालामालासेनो बास्तब राजनितिक खालामनो थाखाय रायजो राजाफ्रा आवगायदों आरो बे बास्तब राजनितिकखौ खालामनोब्ला सालाकाटि ओनसोलाव एकमात्र राजनितिक दोलो दं, बे जाहैबाय बिपिएफ राजनितिक दोलो। दा नंखायनो जोङो फैगौ समफोराव जाहाथे जोङो 80%निबो बारा जोङो बिपिएफआव जोङो रायजो राजाखौ लाबोनो हायो। बेनि थाखाय बिथांमोनजों अहरह जोङो जगाजग खालामगासिनो दं। धन्यबाद। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्स। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन।
आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। এতিয়া কথাটো হৈছে বিটিসি চৰকাৰে যি ধৰণে গাঁৱে গাঁৱে বিভিন্ন লোকক অবৈধ বেদখলকাৰী বুলি কৈ জনজাতীয় খণ্ড আবেষ্টনী বা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আৰু চৰকাৰী ভূমিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰিছে, সেয়া দৰাচলতে মই ভাবো যে সম্পূৰ্ণভাৱে যি নেকি আইনী কায়দা, সেই আইনী কায়দাকো উলংঘন কৰা হৈছে। আপোনালোকে কোনোবা এজন মানুহে যাৰ অলৰেডি হাতত ভূমি আছে, সেই ভূমি থকা মানুহে বা কোনোবা জমিদাৰে, কোনোবা মহাজনে, কোনোবা লিডাৰে যদি চৰকাৰী মাটি বা জনজাতীয় খণ্ড আবেষ্টনীৰ ভূমি বেদখল কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেওঁক উচ্ছেদ কিয়? তেওঁলোকক লাগিলে তেওঁলোকৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়ক, তাতে ক'বলগীয়া একো নাই। মই পুনৰ এবাৰ কৈছো, কোনোবা ভূমি থকা মাটিৰ মালিক, কোনোবা চাহ বাগানৰ মালিক, কোনোবা লিডাৰে যদি ক'ৰবা গৈ চৰকাৰী ভূমি বা জনজাতীয় খণ্ড আবেষ্টনী ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ ভূমি বেদখল কৰিছে, তেওঁলোকক উচ্ছেদে নহয়, বুলডোজাৰ চলাই আনকি সেইবিলাক ঘৰ বাৰী চব জ্বলাই দিয়ক, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু কোনোবা এজন ভূমিহীন ব্যক্তিয়ে, কোনোবা এজন ভূমিহীন লোকে ভূমি নথকাৰ কাৰণে কোনো উপায় নাপায় তেওঁৰ জীৱন জীৱিকা চলাই যাবৰ কাৰণে, তেওঁৰ পৰিবাৰটোক তেওঁ পোহপালন দিবৰ কাৰণে তেওঁ যদি এটুকুৰা মাটি কোনোবা চৰকাৰী ভূমিত গৈ আছে, চৰকাৰে ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট হিচাপে, হোৱাট ইজ ইণ্ডিয়া? ইণ্ডিয়া ইজ এ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট, কল্যাণগামী ৰাষ্ট্ৰ। তো চৰকাৰে কি কৰিব লাগে? চৰকাৰে কৰিব লাগে যে ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট হিচাপে তেওঁলোকে ভূমিহীন লোকক ভূমিৰ পাট্টাই প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু বিটিসি চুক্তিত স্পষ্টভাৱে উল্লেখিত আছে যে 2003 চনৰ পূৰ্বৰ পৰাই বসবাস কৰা যিকোনো লোকে যদি ইয়াতে যিকোনো ধৰ্মৰ, যিকোনো গোষ্ঠীৰ, যিকোনো জনগোষ্ঠীৰ লোকে যদি ইয়াত বসবাস কৰিছে, তেওঁলোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ ইনটেক্ট থাকিব। অৰ্থাৎ 2003 চনৰ পূৰ্বৰ পৰাই বিটিসি অঞ্চলত যিসকল লোকৰ ভোটাধিকাৰ আছিলে, যিসকল লোকৰ ইয়াতে তেওঁলোকৰ নাগৰিকত্ব আছিলে, তেওঁলোকে সম ভূমিৰ অধিকাৰ, সম ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, সম সম্পত্তিৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে প্ৰাপ্য তেওঁলোকৰ সংবিধান অনুযায়ী। তো এই ক্ষেত্ৰত বিটিসি চৰকাৰে অলপ হ'লেও চেঞ্চিটিভ হ'ব লাগিছিলে। মই অনুৰোধ জনাইছো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ দৰে এগৰাকী ক'ব গ'লে ইমান দিন ধৰি ছাত্ৰ সংগঠন চলাই আহি আজিৰ দিনত বিটিসিৰ ৰাজগদিত বহিছে, তেওঁৰ দৰে নেতাৰ পৰা এনেকুৱা এটা ইনচেনচিটিভ, তেওঁৰ আণ্ডাৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে ইনচেনচিটিভ কাম কৰিব বুলি মই অনুভৱ কৰা নাই। আৰু মই ভাবো যদি তেওঁৰ সেয়া ডিচিশ্যন নাছিল, তেতিয়াহ'লে বিটিসিৰ যি লেণ্ড ৰেভিনিউ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বা ভূমি আৰু ৰাজহ বিভাগৰ ছেক্ৰেটাৰী, এই ছেক্ৰেটাৰী গৰাকীক কিন্তু তেওঁ অতি সোনকালে নিলম্বন কৰক, বা ছেক্ৰেটাৰী লেণ্ড ৰেভিনিউ বিটিসিক ছাছপেনশ্যন কৰক। কাৰণ সিগৰাকী ব্যক্তিয়ে হয়তো আপোনাৰ যদি নিৰ্দেশ অনুযায়ী এই নোটিছবিলাক দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁক আপুনি ছাছপেণ্ড কৰক। আপুনি আগত তন্নকে মানুহবিলাকক আগত ছাৰ্ভে কৰি চাওক যে যিবিলাক মানুহক আমি নোটিছ দিছো, আমি শুনিছো যে 17,000 পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰাৰ বাবে তাৰমানে এফিডেভিট দিয়া হৈছিল, বা 17,000 পৰিয়ালৰ তথ্য হিচাপে তাৰমানে সেই পৰিয়ালবিলাকক আগন্তুক দিনত উচ্ছেদৰ নোটিছ বা জাননী দিয়া হ'ব। তো গতিকে সেই 17,000 পৰিয়ালত অন্ততঃ কিমান লোক হ'ব? নাই কৰি যদি আমি 4-5জনকেও ধৰো এটা পৰিয়ালত, তেতিয়াহ'লে নাই কৰি 60-70 লোকক যদি আপুনি নোটিছ দিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে কি পৰিস্থিতি হ'ব বিটিআৰত? আজি শান্তি শৃংখলতা চব উভতি আহিছে বিটিসিত। যদি আমি আকৌ সেই আগৰ দিনবিলাকত ঘূৰি যাব বিচাৰো, তেতিয়াহ'লেতো সেয়া কোনেও কাম্য নকৰে, কোনেও নিবিচাৰে। আপুনি এক কাম কৰক, কেছ টু কেছ বেচিছ আপুনি চাওক যে 17,000 পৰিয়ালৰ ভিতৰত যিসকল লোকক অবৈধ বেদখলকাৰী বুলি কৈ আপোনালোকে নোটিছ দিছে, বা হয়তো বাকীবিলাকক আগন্তুক দিনত নোটিছ দিব, তেওঁলোকৰ পৰা আপুনি ব্যক্তিগত হিচাপে কেছ টু কেছ চাওক, কোনজন ব্যক্তিয়ে 2003 চনৰ আগৰ পৰা ইয়াতে বসবাস কৰিছিলে আৰু কোনজন ব্যক্তিয়ে ভূমিহীন। যদি কোনোবা 2003 চনৰ আগৰ পৰা ইয়াতে বসবাস কৰি আছিলে, তেওঁলোক ভূমিহীন হয়, তেওঁলোকক ভূমিৰ পাট্টা প্ৰদান কৰক, বা উচ্ছেদ কৰিবলগীয়া থাকিলে যদি উপায় নাই, লাষ্ট অপশ্যন হিচাপে যদি উচ্ছেদ কৰিব লাগে কৰক, কিন্তু তাৰ আগতে তেওঁলোকক ভূমিৰ সংস্থাপন দিয়ক, পুনৰ সংস্থাপন দিয়ক, তেওঁলোকৰ আগন্তুক দিনৰ সন্তান নেক্সট জেনাৰেশ্যনৰ কাৰণে শিক্ষাৰ অধিকাৰ, ৰাইট টু এডুকেশ্যন দিয়ক, আৰু জীয়াই থকাৰ বাবে, জীৱন জীৱিকাৰ বাবে তেওঁলোকৰ লাইফটো যাতে চলাই যাব পাৰে তাৰ কাৰণে কৰ্ম সংস্থাপন দিয়ক। তাৰপিছত আপুনি উচ্ছেদ কৰক, কৰিবলগীয়া নাই। আৰু 2003 চনৰ পিছত যদি কোনোবা আহিছে বিটিসিত, সি যি জনগোষ্ঠীৰে নহওক, লাগে তেওঁ ট্ৰাইবেলে নহওক, তেওঁ যদি ট্ৰাইবেল হৈও যদি ভূমিৰ মানে বেদখল কৰি আছে, তেওঁ যদি 2003 চনৰ পিছত আহি অবৈধভাৱে ইয়াতে বেদখল কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে উচ্ছেদ নোটিছ বাদ দিয়ক, ডাইৰেক্ট একশ্যন লওক, বুলডোজাৰ দি তেওঁলোকৰ ঘৰ থৰ চব ভাঙি দিয়ক, বাগান জ্বলাই দিয়ক, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু 2003 চনৰ পূৰ্বৰ পৰা যদি কোনোবা এজন আছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তিল মানো তেওঁৰ যাতে ক্ষতি নহয়, এইখিনি মোৰ আহ্বান, অনুৰোধ। আৰু মই আশা কৰো যিহেতু আগন্তুক দিনত নিৰ্বাচন আহি আছে, 2024ত লোকসভা নিৰ্বাচন আছে, 2025ত বিটিসি নিৰ্বাচন আছে, 2026ত বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে, আপুনি অলপ প্ৰেক্টিকেল আৰু এজন ইফিচিয়েণ্ট পলিটিচিয়ান হিচাপে আপুনি কাম কৰক, আপুনি এজন যোগ্য পলিটিচিয়ান হিচাপে কাম কৰক, এজন সুদক্ষ নেতাৰ দৰে কাম কৰক। মানুহে এই সময়ত নিৰ্বাচনৰ 6 মাহ পূৰ্বে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ হাত জোৰ কৰি দাদা মোক ভোট দিব,
খুৰা দিও মোক ভোট দিব আমাৰ কিবা চৰকাৰৰ ভুল হলে ক্ষমা কৰিব আহাবাৰ আমাক আৰু ভোট দিব বুলি কয় আৰু আপুনি নিৰ্বাচনৰ 6 মাহ আগে আগে নোটিচ দি ফুৰে অলপ ভাবি চাওকচোন এইটো পলিটিকেলি কিমান সঠিক হয় এইখিনি আমাৰ কথা ক'ব এটা কথা যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে মই নাজানো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া কি কৈছে মই চোৱা নাই আচলতে কাৰণ মোৰো বহুত প্ৰেছ মিটছ আছিলে ইণ্টাৰভিউজ আছিলে তো মই দেখিবলৈ সুযোগ পোৱা নাই কিন্তু যিকোনো ব্যক্তিয়ে যি নকওক কিয় সেয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে হওক সেয়া কংগ্ৰেছে হওক বিজেপিয়ে হওক আনকি লাগিলে বদৰুদ্দিন আজমলৰ AIUDFে হওক আইনটো আইনে 2003 চনৰ পূৰ্বৰ পৰা যদি কোনোবাই ইয়াতে বসবাস কৰি আছে যি চৰকাৰে নাথাকক কিয় 6 শিডিউল BTC একৰ্ডক সন্মান জনাই সেই একৰ্ড অনুযায়ী 2003 চনৰ পূৰ্বৰ পৰা বসবাস কৰা লোককতো আপুনি ভূমিৰ অধিকাৰ দিবই লাগিব আৰু যদি কিবা কাৰণত যেতিয়া চৰকাৰে কেতিয়াবা ৰাস্তা ঘাট হাইৱে কিবা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত বস্তু বনালে যেনেকে ঘৰ বাৰী ভাঙি দিলে তেওঁলোকে লেণ্ড ইকুইজিশ্যন কৰিলে কম্পেনচেশ্যন দিয়ে কিবা এটা তাৰ মানে কম্পেনচেশ্যন এমাউণ্ট দিয়ে পুনৰ সংস্থাপন দিয়ে আপুনি যদি উপায় নাই শেষ উপায় হিচাপে যদি আপুনি মানুহক যদি উচ্ছেদ কৰিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে সংস্থাপন দিবই লাগিব যদি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া সেই সংস্থাপনটো দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে বহু শুভাকাংক্ষী লোক আছে হয়তো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দিব হয়তো বদৰুদ্দিন আজমলে দিব হয়তো কংগ্ৰেছৰ পৰাও আহি দিব হয়তো কালি পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচ গৈও মোৰ যিমানখিনি সৰু হ'লেও সামৰ্থ্য আছে সিমানখিনি মই গৈ তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াতো মানৱতাৰ কথা কাৰণ মানৱতাৰ ওপৰততো আৰু একো নাই আপুনি মানৱতাক যদি ভুল অনুষ্ঠিত কৰে উলংঘন কৰে ঈশ্বৰেওতো আপোনাক ক্ষমা নকৰিব কোনো ভগৱানেও আপোনাক ক্ষমা নকৰিব इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंसे हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आबुङै मिथिबावनि थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन ফেৰেংগাই কি কৈছে ফেৰেংগাই যোৱাকালি কৈছে যে বানাঞ্চলত থকা মানুহ কোনো কাৰণত এই বানাঞ্চল উচ্ছেদ কৰা হ'ব কিন্তু প্ৰমোদ বড়োই কৈছে যে ছাৰ আকৌ এইবিলাক চিন্তা চৰ্চা কৰা হ'ব এই দুটা ফেৰেংগাটো ব্ৰিটিছৰ মানুহেই নহয় সি কি ব্ৰিটিছৰ কথা কৈ আছে যিটো 2008তে আহিছে 2008তে আহিছে সি বৈৰাগতো ফেৰেংগাৰ কথা কি কৈছে কোৱা নাই মই গুৰুত্ব নিদিম কিন্তু ব্ৰিটিছৰ মানুহ কোনোবা ক'লে মই চাম কিবা ৰিপ্লাই দিব পাৰে নাই ফেৰেংগা বৈৰাগতো নহয় কোন ফেৰেংগা আমাৰ ব্ৰিটিছৰ মানুহ নহয় না এই ধেমাজিৰ মানুহে দেখাওকচোন এই প্ৰমাণ পাৰিলে প্ৰমাণ দেখাওকচোন ফেৰেংগাই প্ৰমাণ দেখাওক এই ফেৰেংগাই ব্ৰিটিছৰ 2003 চনত আগৰ পৰা আছে নেকি এই স্যাৰ অসমৰ বিজেপিৰ গৃহকণ্ঠ লাগি আছে কি ক'ব এইটো মই একো কমেণ্ট নিদিম কংগ্ৰেছত কি হৈছে বিজেপিত কি হৈছে বা UPPৰ ভিতৰত কি হৈছে ইয়াৰ ওপৰত মোৰ ক'ব লগা একো নাই মই একো নকওঁ মততে BTCটো ৰক্ষা কৰিব লাগে বাঁচাব লাগে ইয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ সকলো ৰাইজৰ দৰং ওদালগুৰি প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব স্যাৰ বিপিএফ ওলাব আমিতো খেলিমেই দৰং ওদালগুৰি লোকসভাত আমি খেলিমেই কোকৰাঝাৰো খেলিব জিকিব আমি পাৰ্টি এতিয়া নহয় বহুত সময় আছে অকলে খেলিব স্যাৰ অকলে কাৰো লগত বন্ধু নহয় অকলে इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज
बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेसियेल अफार लोगोसे एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। দুই হাজাৰ ৮ চনত বদত বৰা বুলি এজন কোনোবা ব্যক্তিয়ে কেছ কৰিছিল। এই কেছ হিচাপে হৈছে এই 2012ত যিটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে সেইটো হ'ল গোবিন্দ বসুমতাৰী আৰু চানজাৰাম, এই দুইজনে দিল্লীত যাই পেলাই মেমৰেণ্ডাম দিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফিচত। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফিচৰ পৰা দিছপুৰক জনাই দিছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা আছে বোলে, সেইটো কি কৰি আছে আপোনালোকে, একো কৰা নাই কিয়। সেই হিচাপত এই দিছপুৰে আকৌ BTC চৰকাৰক জনাই দিছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা কমপ্লেইন আহিছে, সেইটো কেনেকুৱা। কেছ ৰেজিষ্টাৰটো আমাৰ ফালৰ পৰা হোৱা নাই, আমি কৰা নাই, মোৰ এপ্ৰুভেল নাই, কিন্তু গোবিন্দ বসুমতাৰী আৰু চানজাৰাঙে সেইটো দিছে। আৰু ইয়াততো চহী মেলা মানুহৰ আছে, আমাৰ লগত হাতত আছে। এতিয়া মই এইটো যদি বেছি বেছি কৈ পেলাই কিবা কৰি থাকে তেতিয়া এই পেপাৰটো মই ওলাই দিম, কাৰ কাৰ চহী আছে। 2019 চনত ছাৰ 17,000 পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিব লাগে। এইবিলাক মোৰ নহয়, এইবিলাক মোৰ নহয়, এইবিলাক প্ৰমোদ বড়োৰে লগত যোনে আছে এতিয়া গোবিন্দ চানজাৰা ইহঁতেতো আছে, ইহঁতেতো কৰি আছে, এইবিলাক প্ৰমাণ পত্ৰ আছে। মই কৈছোঁ BTC চৰকাৰৰ পৰা মই এপ্ৰুভেল কৰি পেলাই দিয়া এইবিলাক উচ্ছেদ অভিযানৰ নটিচ নহয়, মোৰ এপ্ৰুভেল নাই। 2019ত আপোনাৰ চৰকাৰ থকা বুলিয়ে কৈছিল। 2019ত মই চৰকাৰত থাকিব লাগিছিল, কিন্তু মোক 2019তে BJPক নালাগে বুলি UPPLক লৈ পেলাই কাম কৰি আছে। কোনোবা অফিচাৰে যদি কিবা কিবি কৰিছে এইটো মই নাজানো, কিন্তু মোৰ এপ্ৰুভেল নাই, কথা এইটোৱেই। কোনোবোৰৰ হাতত কি তথ্য আছে এইটোৱেই, আপোনালোকে যিটো কৈছে সেইটোৱেই, কিন্তু ইহঁতে যে দিছে এই প্ৰমাণ পত্ৰটো আপোনালোকৰ হাতত আছে, মোৰ লগতহে আছে। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेसियेल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेसियेल अफारनि एक्सचेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेसियेल अफार लोगोसे एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।
गामि लावख्रिगुरिनि दुखु गोनाङाथ' बेनो माने सिगांनिफ्रायनो 2019 दिनैसिम दैबाना जायो 5 बोसोरानो जालांबाय बोसोरबा जालांबाय थांनाय बोसोरावबो जादों बिदिनो गिलु बालु हांगामा आरो बयनिफ्राय बांसिन दिनैनि दिनाव बे बांसिन जाबाय आरो माने ओरैबो थांनो हाया ओरैबो थांनो हाया जाबाय ओरै साहा फारसेनाबो आरो ओरैनाबो बिदिनो जाबाय ओरै खुरखानाय ओरै खुरखाया लामा थामा बायजोब्बाय खालभार बायजोब्बाय ओरै खोलाजोंबो खुरखागासिनो दं खालभारानो बायनोसै जेराव ओरै सोनाबजोंबो माखासे दैयानो सिगांनि समाव हाबाखैमोन दिनै हाबबाय आरो गासिबो हाबजोब्बाय दा बिनि गेजेराव थांनाय बोसोराव मिनिस्टार फैदोंमोन मिनिस्टारा एकदम फाखा वालजों ओरैहाय प्रटेकसन होनायनि खोथा बुंलांदोंमोन ओरैहाय बै देवसि दालां बेरलां बस्तिसिम होनायनि खोथा बुंदोंमोन नाथाय बेफोरो गासिबो सिमां जालांजोब्बाय दा जोंनि गामियाव अबाव थागोन अबाव थाया दा गोदाव सोराव जालांजोब्बाय जानाय थानायनि जेबो सुबिदा गैया दा बे रोखोम जोङो बिराद गाज्रि अबस्थायाव जानानै फैबाय आरोखि दाबोथ' ओंखाम जेबो गैया दासिमबो ओंखाम जों संनानै मोनजायाखै गोदाव सोराव जानानै दं गथ' गथाय ओंखाम उखैनानै दङ दाउ अमा गोजावि जायगायावबाबो दिनै दैया हाबनानै गोजावबाय हांसो गोजावलांबाय बोरमा गोजावलांबाय अमा फिसा गोजावलांबाय 9टा 10टा फिसा दंमोन अमा फिसायाबो बेफोरबो गोजावलांबाय दुब्लिनि माइ गोजावलांबाय फाथो सोमनाय दङमोन फाथोआबो गोजावलांगासिनो दं फुख्रिनि ना बेफोरबो गासिबो थांजोब्बाय दा बेफोरबायदि इसिबां दुखुनांथाव हालोदा जोंनि गामियाव दा जागासिनो दं सोरखारखौ मा खावलायहरनो सानो बेनि गेजेरजों सरकारा जोंनो थानाय जायगा आरो जानाय लोंनाय बेबस्था खालामोबा जों एसे गोजोनगौ आरो दा जोंहा जानाय थानायनि जेबो सुबिदा गोजोन गैया थानो जायगा गैया बे गुबुन दिनाव जोङो रिलिफ थानो बल फोथाराव थादोंमोन दिनै बल फोथाराबो नै हान्थुसे फेन्दासे गासिबो दै गोजा बल फोथारावबो जों नुनानै थानो रिलिफ थानोबो सुबिदा जायगा गैया खालि बे फिसा न' गंसेल' स्कुल गंसेल' दं दा बेहाय जों साबेसे थाथ'नो बेफोरनिबो जोंहा उसुबिदा जाबाय जों रिलिफ थानोबाबो जों सुखु गोजोन जायगा गैया दा थानो गसंथ'नो ओरैनो हाफावफ्रावनो जों गसंथ'लाबायनानै दं जोंहा बिदि दुखुनांथाव जायगा जानानै दं इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंसे हेलमेट फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन ইউপিপিএল এনে এটা দল যি দলে নাগপুৰৰ সেই RSS বাহিনীৰ হাতত আমাৰ BTRৰ সকলো সম্প্ৰদায়ক বন্ধক থবলৈ ওলাইছে সেয়া মই অনুভৱ কৰি ইউপিপিএল দল ত্যাগ কৰিছোঁ এইবাৰৰ BTR চুক্তি হ'ল সকলো ৰাইজে মুছলমানসকলে অন্য সম্প্ৰদায়ে সমৰ্থন কৰিলে কিন্তু তেওঁলোকে মুছলিমে কিছুমান একাংশ নেতা পালি নেতা আৰু যিসকলে বাহিৰা দলৰ পৰা তেওঁলোকৰ তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে পিছত তেওঁলোকক প্ৰাধান্য দিছে আৰু বাহিৰা ঠিকাদাৰসকলক লৈ তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন খেলক 100% মিছা এক জুমলাবাজি আছিল তেওঁলোকৰ যেনেকৈ বিজেপিয়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনৰ মিছা কৈ পেলাই গোটেই বিক্ৰী কৰি দিলে ৰেল বিক্ৰী কৰিলে এয়াৰপৰ্ট বিক্ৰী কৰিলে ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰতিষ্ঠানবিলাক বিক্ৰী কৰিলে অসমৰ নমনীগড় বিক্ৰী কৰিব ওলাইছে শিলপুখুৰী বিক্ৰী কৰিব ওলাইছে ঠিক তেনেকৈ যদি প্ৰমোদ বড়ো পুনৰাই আহে
হয়তো BTCৰ কিছুমান সম্পত্তি তেওঁ বিক্ৰী কৰিব নাগপুৰীয়া হাতত বা পশ্চিমীয়া বিজনেছমেনৰ হাতত। গতিকে এয়া আমি BTC ৰাইজে কেতিয়াও মানি নলওঁ, কাৰণ আমি BTRত বসবাস কৰিব বিচাৰোঁ। হিন্দু মুছলিম শিখ ইছাই বড়ো ৰাভা কোচ কছাৰী সকলোৱে ভাই ভাই আমি BTRত শান্তি বিচাৰোঁ, আৰু শান্তিৰ লগে লগে আমাক অন্ন বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থানৰ ব্যৱস্থাখিনি কৰাৰ যি চৰকাৰে হাতত ল'ব তেওঁলোকৰ লগত আমি থাকিম। UPPL এনে এটা দল যি দলে নাগপুৰৰ সেই RSS বাহিনীৰ হাতত আমাৰ BTRৰ সকলো সম্প্ৰদায়ক বন্ধক থ'বলৈ ওলাইছে। সেয়া মই অনুভৱ কৰি UPPL দল ত্যাগ কৰিছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে নমিনেট MCLAটো ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকল এজনকো নিদিলে, মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডটোৰ চেয়াৰমেন নিদিলে, সেইটো খ্ৰীষ্টানৰ হাতত দিলে, এটা ভাল মেম্বাৰ ৰখা নাই, কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাক ষ্টিয়াৰিং বডি হয় তাত কোনো ধৰণৰ। মই চিন্তা কৰিছোঁ হয়তো কংগ্ৰেছ দল যিহেতু নেশ্যনেল দল, এতিয়া আৰু আঞ্চলিক দলত থকাৰ ইচ্ছা নাই মোৰ। আঞ্চলিকভাৱে ৰাজনৈতিক বহুত দল কৰিলোঁ, হয়তো অনাগত দিনত হয়তো নেশ্যনেল দল ৰাহুল গান্ধী আৰু গৌৰৱ গগৈৰ যি ভূমিকা সেই দলৰ প্ৰতি হয়তো মোৰ এটা ভাল মনোভাৱ আহিছে। নিশ্চয় তেওঁলোকে চৰকাৰ কৰিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখিছে, আৰু ময়ো আস্থা ৰাখি হয়তো অহাকালি হয়তো ডিচিশ্যন লৈছোঁ কংগ্ৰেছ দলত জইন কৰিম। আৰু মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ যিহেতু আমাক ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ পৰা নমিনেট MCLA দিয়া নাই, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ পৰা আমি বিচাৰিছিলোঁ যে আমাক মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰ মানে চেয়াৰমেনটো দিব লাগে যিকোনো এজন ব্যক্তিক। সেয়া নিদি 10টা মহকুমাত তেওঁলোকে ইস্তাহাৰত প্ৰকাশ কৰিছিলে, ইস্তাহাৰত মেনিফেষ্টোত স্পষ্টভাৱে যে আমি 10টা মহকুমাত মাইনৰিটি এলেকাবিলাকত আমি মাইনৰিটি গেষ্ট হাউচ বনাম, যাৰ নাম হ'ব শংকৰ এজান ভৱন। সেয়া এটাও আজিলৈকে নকৰিলে। তাৰোপৰি জয়পুৰত ভূমি দান কৰিলে জয়পুৰৰ ৰাইজে, তাতো হাজি মুছাফিৰখানা বনাবলগীয়া আছিল, সেয়াও নকৰিলে। তাৰ উপৰি এই যি এভেকশ্যন আৰম্ভ হৈছে, এই এভেকশ্যনত UPPL নীৰৱ ভূমিকা লৈছে। ইভেকশ্যনটো কি ধৰণে BTRত হ'ব? তেওঁলোকে নিজে কৈছিলে যে BTRত স্পষ্টভাৱে 6 শিডিউলত আছে 2003 চনৰ 10 তাৰিখলৈকে যিসকল ব্যক্তি ইয়াতে বসবাস কৰিছে তেওঁলোকে হৈছে BTRৰ বাসিন্দা। তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ এভেকশ্যন কৰা নহ'ব, উচ্ছেদ কৰা নহ'ব। যদিও কোনোবা বা সংখ্যালঘু ৰাইজ বা অন্য আদিবাসী বা নেপালী বা অন্য সম্প্ৰদায়ৰ লোক যদি কোনো ফৰেষ্টলেণ্ড বা ভেষ্টলেণ্ডত আছে তেওঁলোকক এভেকশ্যন কৰিব পাৰিব, কিন্তু সাংবিধানভাৱে স্পষ্টভাৱে লিখা আছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ নৰ্মছ আছে যে তেওঁলোকক সংস্থাপন দি অন্ন বস্ত্ৰ আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পঢ়া শুনাৰ ব্যৱস্থা কৰিহে এভেকশ্যন কৰিব, কিন্তু সেয়া নকৰি তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট এভেকশ্যনৰ নটিচ দি ঘৰ ভাঙিবলৈ কৈছে। সেয়েহে মই দুখ পাই UPPL দলে কোনো ভূমিকা নলোৱাত মই দুখ পাই UPPL দল ত্যাগ কৰিছোঁ। আৰু অনাগত দিনত UPPL দলে যি কাম কৰি আছে ৰাইজৰ আস্থাৰ পৰা তেওঁলোকে বিদায় পাব। হয়তো অহাবাৰ UPPL দল আৰু সপোন যাতে নেদেখে যে তেওঁলোকে পুনৰাই আৰু BTC দখল কৰিব বা সমাগত MP ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে যে ভাল ৰিজাল্ট পাব সেয়াও নাপাব, কাৰণ ইতিমধ্যে বিৰোধী দলসকল শক্তিশালী হৈ আছে। কংগ্ৰেছ, তৃণমূল, আম আদমি পাৰ্টি লগতে BPFও সক্ৰিয় হৈ আছে। কাৰণ এটাই যে তেওঁলোকৰ ভূমিকা অকল কিছু তেজপুৰ, গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজক লৈ তেওঁলোকে BTCখন চলাব বিচাৰিছে। যিমান ঠিকা ঠাকুলি আছে গুৱাহাটী, কোনে ঠিকা পালে গুৱাহাটীৰ মানুহ পোৱা নাই। ভাল মানে ঠিকা ঠাকুলিবিলাক গুৱাহাটী, তেজপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড় আৰু বিভিন্ন বাহিৰৰ মানুহ পাইছে। দিল্লীৰ মানুহ ইয়াতে কণ্ট্ৰেক্ট কৰি আছে, আৰু ইয়াৰ লোকেল মানুহখিনিক তেওঁলোকে কি কৰিছে, পেটত গামোচা বান্ধি পেলাই তেওঁলোকৰ মুখৰ ফালে চাবলৈ তেওঁলোকে সুবিধা দিছে। এয়া আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ, কাৰণ আমি BTCৰ বাসিন্দা। বড়ো আন্দোলনৰ পৰাই প্ৰায় 87ৰ পৰাই আমি জড়িত হৈ আছোঁ ইয়াতে। আৰু আমি বিচাৰিছোঁ, আমি যেতিয়া BTC চুক্তি হৈছিলে 6 শিডিউল, তেতিয়া আমাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু RMCয়ে সমৰ্থন কৰিছিল, আমি লগত আছিলোঁ, সমৰ্থন কৰিছিলোঁ। এইবাৰো BTR চুক্তি হ'ল, সকলো ৰাইজে মুছলমানসকলে অন্যান্য সম্প্ৰদায়ে সমৰ্থন কৰিলে, কিন্তু তেওঁলোকে মুছলিমে কিছুমান একাংশ নেতা পালি নেতা আৰু যিসকলে বাহিৰা দলৰ পৰা তেওঁলোকৰ তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে পিছত তেওঁলোকক প্ৰাধান্য দিছে, আৰু বাহিৰা ঠিকাদাৰসকলক লৈ তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী নিৰ্বাচন খেলক। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां।
क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेसियेल अफारनि एक्सेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेसियेल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395 303 476 9101 547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। फ्राय 250-300 जन गोदानै जोंनि दलाव हाबनाय बिबान लानानै खामानि मावनो हानाय व्यक्तिफोरखौ जोङो दिनै सोनाय जाबाय आरो फैगौ दान मोनसेनि गेजेरावनो गोबां दल संगठन बिभिन्न आफादफोरनिफ्राय हाजिरा लानानै जोंनि सालाकाटि ब्लक कमिटियाव बाहागो लागोन। बेखौ जोङो अक्ट'बरनि प्रथम सप्तासेआव जोङो बेखौ खालामगोन जयनिं सेरेमनि। अब्ला नोंथांमोना नुनो हागोन जे सालाकाटिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा गासैबो बिपिएफ दोलोजों लोगो लाबाय आरो बेवहाय खुनु राजनैतिक दोलो सालाकाटियाव गैला होननानै अक्ट'बराव नोंथांमोना एकदम प्रमान मोनगोन आरोखि। दा दिनैहाय जोङो ब्लक कमिटिनि मोनफ्रोमबो आफादखौ जोङो दाफुंजोबनानै दिनै जोङो बेवहाय मिटिं खेंनाय जाबाय आरो जोंहा बुथ कमिटि लेभेलाव फ्राय कमिटि दाजोबनायानो जोब्बाय आरो मोननै मोनथामसो दंबावो। बुथ कमिटियावबो गोबां गोदान बिपिएफआव हाबनाय सेंग्रा सिख्ला आरो गार्जेनफोरखौ लानानै कमिटिखौ दाफुंनाय जादों आरो बे बुथ कमिटियाव फ्राय नायखमैनो जोंना 500 जन गोख्रों मावथिफोरखौ लानानै जोङो बे बुथ कमिटिखौ दानाय जाहैबाय आरोखि। जोंनि सालाकाटि समस्ति हिसाबै बिपिएफआव 70% दङ आरो थानाय 30% दंबावो। जोङो बे 30% भटार्सफोरखौ मोनफुंनो थाखाय जोङो बिथांमोनजों सावरायगोन आरो बिथांमोनजों सावरायनानै जाहाथे जोङो 80% बिपिएफ राजनैतिक दोलोआव जोंनि रायजो राजा भट होग्राफोरखौ जाहाथे जोङो ज' बोनथुमनानै दोननो हायो। बेनि थाखाय जोङो प्रत्येकटा रायजो राजाजों, प्रत्येकटा गामिनि गियानिजों, प्रत्येकटा समाजनि मुरुबि व्यक्तिफोरजों जोङो सावरायदों आरो जोंनि सालाकाटि समस्तिनि सुखु दुखुनि खोथाफोरखौ जोङो सावरायदों। सालाकाटि समस्तिनि जौगानायनि बाथ्राखौ लानानै जों सावरायदों। जोङो राजनितिक खालामनायनि नामाव राजनितिक खालामालासैनो बास्तब राजनितिक खालामनो थाखाय रायजो राजाफ्रा आवगायदों आरो बे बास्तब राजनितिकखौ खालामनोब्ला सालाकाटि ओनसोलाव एकमात्र राजनितिक दोलो दं, बे जाहैबाय बिपिएफ राजनितिक दोलो। दा नंखायनो जोङो फैगौ समफोराव जाहाथे जोङो 80%निबो बारा जोङो बिपिएफआव जोङो रायजो राजाखौ लाबोनो हायो। बेनि थाखाय बिथांमोनजों अहरह जोङो जगाजग खालामगासिनो दं। धन्यबाद। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेसियेल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां।
क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजार श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्टसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेसियेल अफारनि एक्सेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेसियेल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजार श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। এতিয়া কথাটো হৈছে বিটিসি চৰকাৰে যি ধৰণে গাঁৱে গাঁৱে বিভিন্ন লোকক অবৈধ বেদখলকাৰী বুলি কৈ জনজাতীয় খণ্ড আবেষ্টনী বা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আৰু চৰকাৰী ভূমিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰিব বিচাৰিছে, সেয়া দৰাচলতে মই ভাবো যে সম্পূৰ্ণভাৱে যি নেকি আইনী কায়দা, সেই আইনী কায়দাকো উলংঘন কৰা হৈছে। আপোনালোকে কোনোবা এজন মানুহে যাৰ অলৰেডি হাতত ভূমি আছে, সেই ভূমি থকা মানুহে বা কোনোবা জমিদাৰে, কোনোবা মহাজনে, কোনোবা লিডাৰে যদি চৰকাৰী মাটি বা জনজাতীয় খণ্ড আবেষ্টনীৰ ভূমি বেদখল কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেওঁক উচ্ছেদ কিয়? তেওঁলোকক লাগিলে তেওঁলোকৰ ঘৰ জ্বলাই দিয়ক, তাতে ক'বলগীয়া একো নাই। মই পুনৰ এবাৰ কৈছো, কোনোবা ভূমি থকা মাটিৰ মালিক, কোনোবা চাহ বাগানৰ মালিক, কোনোবা লিডাৰে যদি ক'ৰবা গৈ চৰকাৰী ভূমি বা জনজাতীয় খণ্ড আবেষ্টনী ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ ভূমি বেদখল কৰিছে, তেওঁলোকক উচ্ছেদে নহয়, বুলডোজাৰ চলাই আনকি সেইবিলাক ঘৰ বাৰী চব জ্বলাই দিয়ক, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু কোনোবা এজন ভূমিহীন ব্যক্তিয়ে, কোনোবা এজন ভূমিহীন লোকে ভূমি নথকাৰ কাৰণে কোনো উপায় নাপায় তেওঁৰ জীৱন জীৱিকা চলাই যাবৰ কাৰণে, তেওঁৰ পৰিবাৰটোক তেওঁ পোহপালন দিবৰ কাৰণে তেওঁ যদি এটুকুৰা মাটি কোনোবা চৰকাৰী ভূমিত গৈ আছে, চৰকাৰে ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট হিচাপে, হোৱাট ইজ ইণ্ডিয়া? ইণ্ডিয়া ইজ এ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট, কল্যাণগামী ৰাষ্ট্ৰ। তো চৰকাৰে কি কৰিব লাগে? চৰকাৰে কৰিব লাগে যে ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট হিচাপে তেওঁলোকে ভূমিহীন লোকক ভূমিৰ পাট্টাই প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু বিটিসি চুক্তিত স্পষ্টভাৱে উল্লেখিত আছে যে 2003 চনৰ পূৰ্বৰ পৰাই বসবাস কৰা যিকোনো লোকে যদি ইয়াতে যিকোনো ধৰ্মৰ, যিকোনো গোষ্ঠীৰ, যিকোনো জনগোষ্ঠীৰ লোকে যদি ইয়াত বসবাস কৰিছে, তেওঁলোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ ইনটেক্ট থাকিব। অৰ্থাৎ 2003 চনৰ পূৰ্বৰ পৰাই বিটিসি অঞ্চলত যিসকল লোকৰ ভোটাধিকাৰ আছিলে, যিসকল লোকৰ ইয়াতে তেওঁলোকৰ নাগৰিকত্ব আছিলে, তেওঁলোকে সম ভূমিৰ অধিকাৰ, সম ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, সম সম্পত্তিৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে প্ৰাপ্য তেওঁলোকৰ সংবিধান অনুযায়ী। তো এই ক্ষেত্ৰত বিটিসি চৰকাৰে অলপ হ'লেও চেঞ্চিটিভ হ'ব লাগিছিলে। মই অনুৰোধ জনাইছো প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ দৰে এগৰাকী ক'ব গ'লে ইমান দিন ধৰি ছাত্ৰ সংগঠন চলাই আহি আজিৰ দিনত বিটিসিৰ ৰাজগদিত বহিছে, তেওঁৰ দৰে নেতাৰ পৰা এনেকুৱা এটা ইনচেনচিটিভ, তেওঁৰ আণ্ডাৰৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে ইনচেনচিটিভ কাম কৰিব বুলি মই অনুভৱ কৰা নাই। আৰু মই ভাবো যদি তেওঁৰ সেয়া ডিচিশ্যন নাছিল, তেতিয়াহ'লে বিটিসিৰ যি লেণ্ড ৰেভিনিউ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বা ভূমি আৰু ৰাজহ বিভাগৰ ছেক্ৰেটাৰী, এই ছেক্ৰেটাৰী গৰাকীক কিন্তু তেওঁ অতি সোনকালে নিলম্বন কৰক, বা ছেক্ৰেটাৰী লেণ্ড ৰেভিনিউ বিটিসিক ছাছপেনশ্যন কৰক। কাৰণ সিগৰাকী ব্যক্তিয়ে হয়তো আপোনাৰ যদি নিৰ্দেশ অনুযায়ী এই নোটিছবিলাক দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁক আপুনি ছাছপেণ্ড কৰক। আপুনি আগত তন্নকে মানুহবিলাকক আগত ছাৰ্ভে কৰি চাওক যে যিবিলাক মানুহক আমি নোটিছ দিছো, আমি শুনিছো যে 17,000 পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰাৰ বাবে তাৰমানে এফিডেভিট দিয়া হৈছিল, বা 17,000 পৰিয়ালৰ তথ্য হিচাপে তাৰমানে সেই পৰিয়ালবিলাকক আগন্তুক দিনত উচ্ছেদৰ নোটিছ বা জাননী দিয়া হ'ব। তো গতিকে সেই 17,000 পৰিয়ালত অন্ততঃ কিমান লোক হ'ব? নাই কৰি যদি আমি 4-5জনকেও ধৰো এটা পৰিয়ালত, তেতিয়াহ'লে নাই কৰি 60-70 লোকক যদি আপুনি নোটিছ দিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে কি পৰিস্থিতি হ'ব বিটিআৰত? আজি শান্তি শৃংখলতা চব উভতি আহিছে বিটিচিত। যদি আমি আকৌ সেই আগৰ দিনবিলাকত ঘূৰি যাব বিচাৰো, তেতিয়াহ'লেতো সেয়া কোনেও কাম্য নকৰে, কোনেও নিবিচাৰে। আপুনি এক কাম কৰক, কেছ টু কেছ বেচিছ। আপুনি চাওক যে 17,000 পৰিয়ালৰ ভিতৰত যিসকল লোকক অবৈধ বেদখলকাৰী বুলি কৈ আপোনালোকে নোটিছ দিছে, বা হয়তো বাকীবিলাকক আগন্তুক দিনত নোটিছ দিব, তেওঁলোকৰ পৰা আপুনি ব্যক্তিগত হিচাপে কেছ টু কেছ চাওক, কোনজন ব্যক্তিয়ে 2003 চনৰ আগৰ পৰা ইয়াতে বসবাস কৰিছিলে আৰু কোনজন ব্যক্তিয়ে ভূমিহীন। যদি কোনোবা 2003 চনৰ আগৰ পৰা ইয়াতে বসবাস কৰি আছিলে, তেওঁলোক ভূমিহীন হয়, তেওঁলোকক ভূমিৰ পাট্টা প্ৰদান কৰক, বা উচ্ছেদ কৰিবলগীয়া থাকিলে যদি উপায় নাই, লাষ্ট অপশ্যন হিচাপে যদি উচ্ছেদ কৰিব লাগে,
কৰক, কিন্তু তাৰ আগতে তেওঁলোকক ভূমিৰ সংস্থাপন দিয়ক, পুনৰ সংস্থাপন দিয়ক, তেওঁলোকৰ আগন্তুক দিনৰ সন্তান নেক্সট জেনাৰেশ্যনৰ কাৰণে শিক্ষাৰ অধিকাৰ, ৰাইট টু এডুকেশ্যন দিয়ক, আৰু জীয়াই থকাৰ বাবে জীৱন জীৱিকাৰ বাবে তেওঁলোকৰ লাইফটো যাতে চলাই যাব পাৰে তাৰ কাৰণে কৰ্ম সংস্থাপন দিয়ক। তাৰ পিছত আপুনি উচ্ছেদ কৰক কৰিবলগীয়া নাই। আৰু 2003 চনৰ পিছত যদি কোনোবা আহিছে BTC-ত, সি যি জনগোষ্ঠীৰে নহওক, লাগে তেওঁ ট্ৰাইবেলে নহওক, তেওঁ যদি ট্ৰাইবেল হৈও যদি ভূমিৰ মানে বেদখল কৰি আছে, তেওঁ যদি 2003 চনৰ পিছত আহি অবৈধভাৱে ইয়াতে বেদখল কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে উচ্ছেদ নোটিছ বাদ দিয়ক, ডাইৰেক্ট একশ্যন লওক, বুলডোজাৰ দি তেওঁলোকৰ ঘৰ থৰ চব ভাঙি দিয়ক, বাগান জ্বলাই দিয়ক, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু 2003 চনৰ পূৰ্বৰ পৰা যদি কোনোবা এজন আছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু তিল মানো তেওঁৰ যাতে ক্ষতি নহয়, এইখিনি মোৰ আহ্বান, অনুৰোধ। আৰু মই আশা কৰো, যিহেতু আগন্তুক দিনত নিৰ্বাচন আহি আছে, 2026ত বিধানসভা নিৰ্বাচন আছে, আপুনি অলপ প্ৰেক্টিকেল আৰু এজন ইফিচিয়েণ্ট পলিটিচিয়ান হিচাপে আপুনি কাম কৰক, আপুনি এজন যোগ্য পলিটিচিয়ান হিচাপে কাম কৰক, এজন সুদক্ষ নেতাৰ দৰে কাম কৰক। মানুহে এই সময়ত নিৰ্বাচনৰ 6 মাহ পূৰ্বে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ হাত জোৰ কৰি, দাদা মোক ভোট দিব, খুৰা মোক ভোট দিব, আমাৰ কিবা চৰকাৰৰ ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব, আহাবাৰ আমাক আৰু ভোট দিব বুলি কয়। আৰু আপুনি নিৰ্বাচনৰ 6 মাহ আগে নটিচ দি ফুৰে। অলপ ভাবি চাওকচোন, এইটো পলিটিকেলি কিমান সঠিক হয়। এইখিনিয়ে মই কথা ক'ব। এটা কথা, যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে, মই নাজানো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া কি কৈছে, মই চোৱা নাই দৰাচলতে, কাৰণ মোৰো বহুত প্ৰেছ মিটছ আছিলে, ইণ্টাৰভিউজ আছিলে, তো মই দেখিবলৈ সুযোগ পোৱা নাই। কিন্তু যিকোনো ব্যক্তিয়ে যি নকওক কিয়, সেয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে হওক, সেয়া কংগ্ৰেছে হওক, বিজেপিয়ে হওক, আনকি লাগিলে বদৰুদ্দিন আজমলৰ AIUDFে হওক, আইনটো আইনে। 2003 চনৰ পূৰ্বৰ পৰা যদি কোনোবাই ইয়াতে বসবাস কৰি আছে, যি চৰকাৰে নাথাকক কিয়, 6 শিডিউল BTC একৰ্ডক সন্মান জনাই সেই একৰ্ড অনুযায়ী 2003 চনৰ পূৰ্বৰ পৰা বসবাস কৰা লোককতো আপুনি ভূমিৰ অধিকাৰ দিবই লাগিব। আৰু যদি কিবা কাৰণত, যেতিয়া চৰকাৰে কেতিয়াবা ৰাস্তা ঘাট, হাইৱে, কিবা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত বস্তু বনালে, যেনেকে ঘৰ বাৰী ভাঙি দিলে, তেওঁলোকে লেণ্ড ইকুইজিশ্যন কৰিলে কম্পেনচেশ্যন দিয়ে, কিবা এটা তাৰমানে কম্পেনচেশ্যন এমাউণ্ট দিয়ে, পুনৰ সংস্থাপন দিয়ে। আপুনি যদি উপায় নাই, শেষ উপায় হিচাপে যদি আপুনি মানুহক যদি উচ্ছেদ কৰিবলগীয়া আছে, তেতিয়াহ'লে সংস্থাপন দিবই লাগিব। যদি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই সেই সংস্থাপনটো দিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে বহু শুভাকাংক্ষী লোক আছে, হয়তো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দিব, হয়তো বদৰুদ্দিন আজমলে দিব, হয়তো কংগ্ৰেছৰ পৰাও আহি দিব, হয়তো কালি পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচ গৈও মোৰ যিমানখিনি সৰু হ'লেও সামৰ্থ্য আছে, সিমানখিনি মই গৈ তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতো মানৱতাৰ কথা, কাৰণ মানৱতাৰ ওপৰততো আৰু একো নাই। আপুনি মানৱতাক যদি ভুলঞ্চিত কৰে, উলংঘন কৰে, ঈশ্বৰেওতো আপোনাক ক্ষমা নকৰিব, কোনো ভগৱানেও আপোনাক ক্ষমা নকৰিব। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरि